pe an ye yo matek marwata kiri la di Kilama kachel ki bela dini ati mabe dini for kom ana be ka bombari ndare TikTok ni cher buruji jeme ko la we should fear men women should fear men chana ti ka bura jawai ma gari wengu budi madong karu wala ay anyway tikera maktun Brian nge chula TV kachel kipela bela dit anyang ni yin miriti me bion kachu chi alayuni kong itieta lwa be lwa ku nge ki bot yin nga ma yin bedu briefly Attends, for a brand, kachil ki mera bela. Comme nia ki comme gilwane Okidi Charles Kilama. Aberu wore Agago. Gangwa ki comme makinwala ni gilwane noir. Aberu makinwala akwa. But dona pole karamatidi bina don patron kan. Chera beru kidgum maberu bulu kika beru mukana mapapat. But pikwana pole kwana noir. Primary, chera kwano Kidgum Town College, Kapani St. Joseph kwa ibe, Agago ke Gulu University. Nyote ndi obi ibe. Ati obi kakitana. Yeah, so pi we NNO kumbedi food atiki teach mama tidi mayele kere. Aloyo Nile Boris in West Nile region. Yeah, atamu we pi madolo kuma NNO. Mbe mata. Yes. In bioni tena. Ko wala ni position mere ma ni mer chuni ye dong again jo ma dong ni be no gitie ngor ne de wan wi ya ngo ma pi chuni mi mer ni bien umero brand ka chef kibele ka wan waneno mo there are a lot of issues matika affecting Agago tipe kima port to trial ma tika tima affecting Agago wero kawa ka neno mot response petika timi matek to twali nyo kara macho mano wan luak nyo luak mi Agago miero unene peki mone mageneti ya wara yeni uchero chitumo uyoro yote mina macheli wan wangeo ni in the entire Acholi sub-region Agago district and Ojong district ma Ojong yelo loyo way kibure mugu side me kidgum kawaneno ram kikabir mugu morum kibene be of recent ben waneno to district ben Ojong yelo to 12 we are going kara mo angech mano lokko be so intense to 12 wachwalo dwanwa social media platform men penyugamente kachiada lokko Ojong tijinowi kadon tijinowi joko Ojong romo failingamente minu genana ngeoni ingech mamega ngeoni petime waka kawaneno mot Agago as a district Acholi kin districts me Uganda make war materialida mi Acholi romme kwan mek pay kijembu kan mateteno lonyo kijembu kan ya te kwaro bene so kawaneno jemi inuni wa neno in the previous election mutime 2021 Agago district is the only district in Uganda ma all their members of parliament wa KNRM kawaneno ya Agago North Amos birla NRM wanena Agago County mamegwani Lagen David birla NRM kawanena Agago West Ricky wenglu NRM kawaneno Wonkoma Beach birla NRM women member of parliament Megwa Kori in merdo birwenglu LC1 chidong bingo peko wa wanjo Agago pekeromo winyune weho anenu na tia cheli chamu kene lutela wa mugu ini magichero ne mon la pentiene gen pechero logo agenda matkafti affecting community magen bedi yeni weho chao kene yini noni pingo an pa non kero enuni we diri majana cheraw lok mi repaka amaka megwa wa lok mi repa gang maka megwa wanen kit mi dom lu man ka che cho weho kit ginen uber ka pinu chunya brand ka wi ko ikaramo ijeme nyonyo pa mono ni lok ko ngudi enimo berla kwane ikaramo ana binu gang
abedo kikachoka yo mobile yes mala kwa wachana pa jo Bank of Africa mo yes abedo ka neno ni live mdu ma do gari exactly so an ki koma bena bina mo ke yo inu chanda wa ne mutwa wana ga wotika wa amabi that tutwal watieki la dit chief justice maaki baton kan manyo la dit katika bino ga mwiro ko man ki dilum me bino ga ile penyoro le wit botwa oweho waneno gin wa ngiyo ni cha mukene gina wacho ni gien pedi directly responsible with the issues of Woody but gien tika twalu mier gen ko twal issues matim affecting community magiberi ye itika na we brand so oweho kit jeng ngene mo ber ka timeni waneno kilo tele tutwal antele ini you men ma mier wan no ni issues in getting addressing one and for all well ka waneno bene mo brand almost in the entire district of Agago kiri wa Gudi lamo peria ento wano tiki je madon ariyo ya Agago ye cheli mi polo en maki kwero mo hakim mwa and it is an international day is it we look away it gonna anyway so you in any monument na yam ki lo ko beru tiketeni lo tele wa pe ka lo ne kere we ho chao kene kuri jemu bu enoni piu chuni wene ko we ana bin ko achara time lu ko dwa ilito we ko nen kachi put bobo katika male baran ki yeona ki gen makamega ki mobilization ki strategy mana na yana tikereni jamel ni bi katika nyale ke kene ni la peñ mu no tieni lo tele wa ma tieni gen pe ka lo ye we ho chao kene ile tawni kay katika do ci time ni ko mi wa wuñu ko tima tek ma dito 12 brand ya Agago district kidmetal tutwale ya Agago county ko hoti materida makoro eneni kadiri maja loi mi Agago ye ni wan mi wa chiriye ci wanu nano yo meti madressing kore ki kore atam fo be tutwala bela ya kimo bi wa ya district service cha tawo ne cha chum be ko kombi acho mo ndani tutwa wa sa ye bong Yes, let me